for an appraisal so when young couples no Yamabasa and count. Bidding do don't any a prophet Erica Kusenki or for back to back. A basic semico. You see, Uniminansa untiminum mobra and Yansa for and a name of opera. Nesicasu in 2 mi campe. Sikaye, Nemusikai the Yansa and Epe. Now the Yansa bepe, one for Yansa quan passo soa. Onche, Timmy. In Kunipa and from Pesica. Nemo to was na for compass for pay. Other for me inquiring, may say and ne I make a Saturday. Or chap or shiada, only or soon be a bra, my son. That a radiation no Yamabasa and torso. And a panos also may part of tea. Yania brutal for Yana bomb pie into Shannon so. Na baby Obenya modern Ghana, me patching saying for modern Ghana. Obenya modern Ghana. Na pano preaching be bia out of all onsa ebekabi. Onyame ka ho no nyame enye okese. Me patcho yen ko enim. Aye ensem bi etwagu. Aminchi am papa na me retire. Yehu akabo de 10 papa bi chiawo. Ensem bi etwagu. Na nsem na etwagu no ano otem. Na odifo kwese ntweme tin am se no asebo de bitimi ntra so. O se me kaso so se but we see mazam. Train Papa to you. And no one said Auntie B. Cassa, not all called Dromosum, not all called Dromosum. Mammy, been told her. Yen any Auntie B. Or acting, or ye cantata. None a doffun chocho, any ye late comedian, yen should be more Ghana. Aya Bob Santo. Ana ni nyoko brempo pa ene katawere ene papa ejenimo Judas ni nyoko pa ene Judas na fofi antuata ena ba mo wodi na pakai ebe fa yemi Bob Santo no de koye me patcho to was me skip like video ni share commenting na nya ko treti asem a me kai bia wonte na ba mo wo be fa no koye na ampa eye yaye maame anti bi ba mo wo be fa santo ko na mo sisi no so e ba ne sa mo fe ne hunye gina no so a no kwa na anti bi ne mpoko ne bi ejira no so we na o se afawa wakobọ mpae wenye kun oko Ebron wenye kun osako mopa kumase ahonso wenye kun oko Ebenezer Yadom mia nation prophet 1 wenye kun oko botuo pay obofo mia menu akwa atwibosia ko wenye kun na we na ni kun santu atimi abeboa no ema ne nsa be ka be mapi asabe na anti bi kire se na empamu nso to a ne wire tumi ho na otre ne nsa nto bi aso na kosia kumai etimi frizi sabe ebru sabe nya no e frizi na frizia na wei no su na santo bi yi no ho di kire no ka chese no mezu be yi be ma bi ma be ma no here ye be wona anti bi grant tell you say the spec pie ye nua be ma ye dofo baby rejects Asmoah Gyan o wa go to it ya o na ebi bi say anti bi woni so de chi wona baby jet no ne yiri kwadi nkwase mo pam ba ni Gyan o koyi na baby jet de so your boy anti bi das na kaka no was no Asmoah Gyan respect abinyana no simi so abeli beji pa me pe no na we na anti bi asantra tintewe so an no kore pepe wosi pe nyama bi wa ya na nyi me pa chaw ti ha na chi ni Equimasi foundation na boy chi dom no boy chi dom no so ase me pa chaw to was na kete ho na tell say senate bi ano ono boy chi dom nti frɛ no na ne awofabo a no fa hwe nyanka
We am better. Yes, and to us. The winner. I'm off for na baby jet today, baby jet. Na Tvgh catches say, Osi pepe, Osi pepe. Anokwa baby jet in sechi, then sa after the chima no kuma toni yam. Na no kra wa yam to sabi. Na baby jet nyama wa yam no no de. Omo hihye okra enche aware be dey ebe koso. And I'm tipping baby jet ayade. Baby jet nya virgin. Because ye offer ya de nyina bob santo wuyi. Be ya 30 years kura twemu. Nti antibi ko ba bia ko ye basabasa. Oba wa kura no hosie no ni antibi. Na pa baby jet wanyo ba. Na antibi sani antibi sika asam no. Orofo tim se baby jet akoro sukudi ema na ye ne dedi no. Osi eke kakra won keka wi. Ema baby jet omo hye ho akapo kadwe e koso. Na me ti se in fact antibi wa mana efe. Baby jet so mana efe. Baby jet Asmoah Gyan asama meke. Ti asama antibi e kan. O type of man ye de hin bisa. Me ba tro me de min sabe me. Bibia menye bia. Enyame na ebo ni nyina anti de menye bia. Tetia o tintin o woni ho. Bia de hia ne se level ne me be ye pe. Level. Aye wo mpemu a bibia be ye level. Okay. Ena level no so kra na enye pempu a ye sori ye, ye gina ho ye, ye koto ye, ye butu ho ye, ye chia ye ho ye. Bibia bi sa ni nyina bi. Enu na me ka nti se ni nyina be koso keke. Ene empo no me fa wa na wo fa me. Na ye hia na ye ware na ne ma bi nkoyi a. Me na ye made no. Se me penku ade a me na ese me siesie. Eni se me sem se ena ade na mankonya we na unye nyame o. De usem nso anyankopon otie wo ma. Nti me de bebe bia papa. Anti bi se ya nyame adom ware yi Asmoah Gyan so ware yi Asmoah Gyan so o crash on you yi. Oba na o se mon ware a obema na ware o. Oh ma oba ware me. Na ye sia ware kwanso. Fans we nya o fans. Oni Asmoah Gyan. Asem we ewu hia se we bisa me. Da bi se ye bia ware hon komonti abam because Asmoah Gyan ni je ho pa minim. Kroma min mo bia testo. U de obi animu. Meso me obi. Obi so ni mo. Meso me wo ba bi wo system no mu a ma steady ni sa. Asmoah. Me hunu krar makuma ebo. Players ni nyina ma me nko ni se me wo into football. Me di football e chiache. Enti no ubusa na usa busa Asmoah Gyan asama. Footballers na me po obi asem. Efri omo ba. Ekopim omo mu wo middle. Kopim omo mu wo mpanin fie so a ebinum a retire nyina me po obi asem en me domo. Me domo pa titire omo bo ya bo match say a omo timi bo ma BBC a me su. Na cha say me di makoma e di akire. But see tasimu ni eyi mu di Asmoah Gyan di obi antimi ntu no. And I'll keep on saying it. I'll say it again. Me brofo na abawie. Meka ka aka me don't know. If you say nipa ya de osaye. Hwe obi nti ase me kan na ebinum afa na omo ka enye de omo ka na ebe ma meja ka o. Because omo ka ne kura omo nyame ahigogwa. Oh yeah. Come love me ankasa. Na say kura de ato say onyawa nko mfa oni agro kura. Sa o say friend no o say friend Shama but o say I am ready to knock her. What is her age now? Age ni de nka hwe. De hian se beko. Age ni de ana age kan bibi. Me am de anya nti na mete ha. Eti Romeo de me kan say omo ka na nti bi Asmoah Gyan na kasa otimase me nso mete na se. Say mo amudi mu nkomo nti. Ai otimase mete na se na. Ye hwe bibi anim. Ye expect bibi organa na. Life and colored. Bibia betimasi. Bibia betimasi. Ebetimi atane. Bibia betimasi. Ene ya no wada Mavis. Mini Fire lady da na sema me. Mini papa. Da na sema me pa na. Ona hihye chiri ana. Oh, ona epila no. Fire lady. Me na make us chiro Mavis ni send him na menyo. Anybody. Aha, anybody. Wow. And to be Samia Asmoah Gyan obi antimi yini mfi ho ye obeta ke no bebu nem anti bi na wato odo mu sa no ebusua eya asam ketwa na ebi se ye anti bi wenyi na odo de ense mfanyi ho ware ase eno na anti bi wasan kire mu se chese Asmoah Gyan nankasa no kwanya onam so a ofole ma baby jet no
Ebusua eye bibi kitu ebi. Asmoah Gyan obie ni fie na no. O invite ono Auntie B. E na sane Asmoah Gyan oto na dwom no e ho na o kire mu se oh Castro ono so play major role in omo mpenatwe. Ebusua yentie. Na wakosra no da. Yeah. Unim say me pen asem se me pen asem ni ntino. Abra me kai obi eni fie na no me ko bi. Oye party ball live band. Me kai abusua ne ya. Yeah. Me kai ono nso ya, me kai nuano mu ni ya. Abra ne sebe masi efri mu no. Wase. Masi free mu no. Ase kono fo free mu no. Me kwa ye ni bi. Satam na me ne ye nua be me ya sebe oto nnwuma wa free mu Castro debi. Ye nyina ye twitwa pictures. Me ne agya kokra gina bandstand to nnwom. Satam no na adwini ni ho but na me pena sem so bobo. O she penalty obo penalty no se na Ghana for di na tema. Me nyanka me ne obi ya bebo blows. Enso na me ni sa ahoden no kopim se me be pe na sem yie pa no. Ba wonim se dia me pe woni ho nso se won se sisi aboye a oboye yi on se wan fa nya akwadro wati enkwala dia academia o train omo oba abontin so be kan se sisi a odi na dwuma ne nkrante egu fom no wan tra se anya akwadro na nse wo be hwa Black Stars ebo matcha hwe se dia Asmoah Gyan no nam TV station one after the other no afaha no coach just onya kran ko be coach nipa se umpe na sam na undona coaching course granted very soon obetimi obetimi aye na me nsuma be ye coach ma me na me nsumi coach ma no na ye di akire ni ye nyina ye ko nipa se na adenti na umpe na sam nti se me pe Asmoah Gyan sama eni se obi a comment na obi a kan bibi bua me na me ni Asmoah Gyan do no enso ne nkosoro sa wo ka bibi fa wo dia na ya ho ya na wo ya because wo pe me ana wo nya ya nka wo na ahye ho no wanya na dia ya ne se dia wo do no pa no bia na ono so na kuma medi wo ene na ya na ya oh media se wo hwa wanka sa wo hwa ni social media handles na utimi hu se de ode to ba ko bi kra de o si bue mewu o na kire se ka ne kwanka hia kukuo memma abonti ba shi gogo miri aba abonti opo miri aba na bibi akoso de bibi akoso kama sa Romeo obesa me ka dai mu se na obi ti mu nche no oyare a mu mfa no hospital no wo be ka o si wutiwe e de na kire se oyare wo be wan se na ajinsemu me ka me hia sama o si mi agro be na midi and is why engage no be amabi as a channel no is it why take it Romeo yanko yanim fa asem no foforo ha fa bra but what chire mu na yo baby yet nyame shira we dey fibia no Auntie B ni kun ya che baby yet the pato for we ya fa si duro na Auntie B susu ni nye o se for no so nti odo ase Auntie B vum so bia ni awo kan no ko wanim Auntie B ko wanim ya me kan se adama edan do a mo mfra me amisi na so for me so me fa me pa enu nyam emetachi aha atachi TV ni na ba chaw like page share page comment Auntie B so deserve love for comment bra na me dem so deserve love he deserve too much onyam nka ho no chira but that's makra bye bye